Corazon, Irene, Perla, Gloria, Edilberto Sr., Kaloy, Panfilo, Among Aristotel,
panahon. King balang panahon o ginupurian ka, King balang panahon o ginusamban ka, kalelot kauran, kanawan kaskupan, tula mo o ginuking puso sa King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, Amen. ning grasya, ning ganutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, nating sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin, Pagmasusyan tayo, nganing piyesta ng Santa Isabel ning Hungaria, metong yang santang religyosa. Sesyon talang hindi kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmatusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tutu, at kaya kaya kayo kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, King Diyos aginutam. Ing Diyos, amayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa King biye alanganga. Amen. Kristo, pagkalululo, pagkalululo, Ginu, pagkalululo, Ginu, pagkalululo, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, sopan me, sinopan me, ingnuan ay Isabel ning Hungaria, ban kilala ni at aparangalan ni Kristo, karing kalulu ning yatu. Paintulot mong ding panalangin na sopan da kami, sumuyo karing kaya kaming kapatad, king oras ning pamangailangan at kaligaligan. Itiyaduan mi kapamilat naning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banalay Espiritu Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Mangmangla ring makakilala king Diyos. Akakit da ing mangaya pabagi king yato, dapot ere akakit ing mabiya Diyos. Pegaralan dala ring bagi gewaro, dapot era abalo itang karela na lang. Ding kikalalanan dang Diyos, amamahala king yato, ya ing api at angin, o ing bagyo, o ing mamago sa danom, o ring sabla, o ring saslag king banwa. Nung magagayumala king legwan da ring gewara, lalurang sukat abalo, ing may gitya ing linalang king sabla-sabla. Hinggi nung kakatas-katasan, ya ing pigmulanda,
retang sablang malago. Uling akikilala tayo, ing miglalang, kapamilataning pamagumasid, king meto sikluban, at king malagong melalang. Mapalyaring ela lubos, pamarsalanan, magkang magkapilit lang akilala reing Diyos, mupin melilila, king karelang pamanintun, king pamagaral da, karing bage makapaligid karela, binalang megayuma, king legwan ning ikit da, angga king meniwalala, king deti Diyosla, dapot alalang asangkan, nung bakit melilila, nung agyurang pag-aralan nga tsuking yato, bakit era abalo, inginong linalang king sabla. Ing amano ning ginong. Salamat king Diyos, dalita pakibat, papasyag ning banwa ing dangaling Diyos, ulitan tayo po. Papasyag ning banwa ing dangala ning Diyos. Papasyag ning banwang melaparan ing dangala ning Diyos. Pakilala ning sikluban ing keyang depatan. Hingaldo babalita na iti, king tutok hingaldo. At ing bengi pabalo na, king benging tutuki. Papasyag ning banwa ing dangalan na ning Diyos. Alang amanong sasalitara, ni siwalang dadamdaman mo karela. Makanyan paman, king mabilugayato, kakablas ing siwalara, at karing seponing yato, ing mesabira, ing mensahira. Papasyag na ing banwa ing dangalan na ing Diyos. Talakad tapo para parangalan may pabalita. Itangan po, ing Ing amano amano mo mo, antiyang sulu, amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong daklat. Ing ginumanatili yake tayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Nga nang Jesus karing kayang alagad, nung naning melyari niyang panawon ng Noe, makanyan mo naman ning malyari king panawon ning anak ning tao. Inyang panawon ng Noe ding tao, mamangan lat miminum, kakasal lat miyasawa, angga king aldo sinakeya king daung inowe. Dinatang ing albug at menga matelangan. Mengari mo naman inyang panahon ng Lot. Ding tao mamangan lat miminum, sasali at mamizali, tatanam at manalakad bale. Dapot king aldo, mekoyay Lot king Sodoma, minuran api at asupri, at menga duloklangan. Makanyan mo naman ing malyari king aldo, datanging anak ning tao. Tingaldong itangatsuking bubungan, eya pakuldas, bankwananing pibanja na kilob ning bale. Makanyan mo naman itangatsuking marangle, eya pa sukat muli.
Eyo kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit miligtas king Biena, abating neiti. Dapoting ninumang bibating king Biena, aligtas ne iti. Sasabihan ko kaya kayo, king benging ita at ingaduang lalaki king metong nga pagkeran. Ing metong makwaya at ing metong mitagan ya. At ingaduang babaeng miyayabe gigiling. Ing metong makwaya at ing metong mitagan ya. Ngarang mengutang dingalagad, Gino, no ka rin mapalyari iti. Nga nang mekibat Jesus, nung no ka rin yung bangke, karin la naman ding buwitri. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. ing kanong para sana ning kakatang biye, ing kanong purpose na ning kakatang biye, mo ing iligtas siya iti. O yan mo wari ka nga manwa ng Jesus, keng sasabyana, ngeni keng ebanghelyo, inyang ngana, inyang panahon ng no wedding tao, mamangan lat miminum. Kakasalat miyasawa, ang gakingaldo, sina kaya'y noweking daung. Inyang panahon ng Lot, ding tao, mamangan lat miminum. Sasalit mamisali, tatanamat manalakad bale, ang gakingaldo, mekoy'y Lot king Sodoma. Ala namang matsura keng magsaya. Ala namang matsura keng mag-enjoy. Kailangan niya naman king bie, ing magsaya, ing mag-enjoy. Ita nga manuandang eat, drink, and be merry. Ano naman gewani nga pong ginuing bieta mo bang kanita, kabudta na mo magdusa, kabudta na mo maging miserably, malungkot. Kaya mo kano, lalo na po tang sobra tang saya, lalo na po tang sobra tanang mag-enjoy. Balata mo, life is just about liligtasing sarili. Life is just about thinking about self. Neng kay kanu po tang sobra tang saya, ampong sobrang enjoy, akakalingwan tane ing aliwa ng purpose ning biye. Ala namang kanong matsura keng manintunan. Ala namang matsura keng sasali, ampong mamisali, keng tatanaman pong manalakad bale. Kailangan tang sali, batang ating gamitan. Kailangan tang mananaman, batang ating apupul, ating tang apangan. Kailangan tang manalakad bale, ating tang tuknangan. Yan na naman burini nga pong ginu. Na naman burini nga pong ginuing. Alata ng gewa king dieta mo. Eta na bisang magbanat buto. Na naman burini nga pong ginuing magtunga nga tana mo. Panayan tana mong manabungan ibat banwa kaya, ibat banwa. Ingega na ganang kailangan tamo. Burina mo rin nga pong ginuing pagobran tamo. Ing pamangailangan tam, kaya mo neng kay, lalo na po tang masyado tanang dakal gagawan, po tang masyado tanang dakal pangabalanan, po tang masyado tanang busy, balata mo, life is just all about pamagligtas keng sarili, thinking only of self. Akakalingwan tayong aliwa ng para sa no purpose ng kaya katamong biye. Yung kanong para sana ning kekatamong biye, liligtas iti. Ing para sana naman kanuning kekatamong biye, pining ibating ya naman iti. Ing biye puros pa mag-enjoy, pa magsaya, pa manintunan, pagiging busy. Uling ing biye, puros masalese. Puros alang problema, neng kay kano king bie, atin mo namang krisis, atin mo namang kanong trahedya, atin mo namang kanong dagok, neng kay king bie, ating albug.
ating mga mate, at yu kaking bubungan, nakamakakuldas pa bankwanan mo ing pibandyan kilob ning bale, uli na ning maragul ayalbog, neng kay king bie, atin mo namang mamakbo nga bulkan, momoran abu, asupri, ating mga dulok, nung atyo kaking marangle, emo na akwang makauli. Nya pinsa, ing para sana naman ning bie, ing ibating yeti. Yang ating malilyaring krisis, trahedya, dagok, ing kailangan not only to think of self, not only to think of our own welfare, ing kailangan we need to think of others as well. The welfare of others as well. Pot ang ating makanya na trahedya, krisis, we need to forget self, to lose self. Yeah. So, puros, liligtas ing sarili, neng kay babating ya naman ing sarili. At o yan ing pepagit ng halimbawang Jesus, kaya katamo niyang mirap ya, king krisis na king cruz, king trahedya na king cruz, king dagok na king cruz, liligtas ing sarili na. Binating ning sarili na. At o yan mo naman ing metong ng paga nakakekatamo, ni tangkanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alang mabibye, thinking of himself, of herself only. Walang sino mang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. So, ing parasan tamo king bie, not only to enjoy life, but it is one of it to enjoy life. But don't you ever forget also to give this life for others. Kalakad tapo. Ing Diyos, balo na yung sablatang pamangailangan at sa salubungan o pa ring tapat magdulap kaya. Idala talangeni ring kaya duwanan tamo kaya at ding kaya duwanan ding sablang kapatad tamo. Ngatang manalangin Ginoo pakramdaman ming kaya kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, kaya kang balayan. Para karing mani muna king Santa Iglesia, hera sana sa sawan paga nakakaring tao, ing busal ning sablang makapagmulalang bagay kaya tiking yato, ing maulagan dili, yaing kapanayan, dang sukat pagsadyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para karing pamuntok ding bansa, king sigasig dang makatuklas karing bayong belwan, era sa dirinan sa gabal, ing pamanuklas king karelang miglalang ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman ming kaya kang balayan. Para karing daralang kasakitan, dingalang obra, may balo at alang tuknangan, era sa kakalingwan king mas malagwara ing atagpan ing tunay ng Panginwan, king panalangin kesa karing dakala mga biyasa ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Para kay katangan ganakanta sana king kayaryaning Diyos, at inaya mo karing puso ring tapat tatanggap kayo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Saras at Luz, Imelda at Clifford, Ray, Jaime at Adena at Imani at Berna Cambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Pagkalam na sa yung special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Stephen Floyd, Socorro and family, Camille Angelica, Benedict Gerald, Jerome Earl, Patricia, Glaika Alexa, Katrina Camille, JL, Julian Zyril, Micaela, Charlene, Patrick, Dominic, Nicole, Nashel, James at Alma. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health, healing, Di Benita, Remigio, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline,
Archimedes Emmanuel, Xavier Ethan, Luis Jill, Ruby Ann, Anthony Chase, John Rick, Dale, Alma, ding sablang kilala tamo na masakit. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos ing pamanantabet protection ning Banalay Espiritu King, pamilya da Ri, Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford Ray, at Eusebio at Norma, at Yuli no sana king kayarian ng maligaya ring sablang kaladwa, papamisa tamo king opisina, pangadita mo king tumba, at ding sablang kaladwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kaya kang balayan. Ngayon iadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O higpa parati kesanang makasadya para king panahon ning anak ning tao. Mo kesana paboren binang magagayuma mipapasasa karing pibanjana ning yatu ban kalingwan miya. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, ban, ing kakatamong daon, matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, iting taon karinggamat mo, king ikapuriat kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mo la rin ing ayin ning kekang balayan. Ikami sanang magmasusi king lugod ning kekang anak. Atok yan mi naman ing alimbawa da ring kekang banal. At sumulong kami sa king lugod mi keka at king lugod mi karing aliwa. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Iyat na ayula ring puso yu. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan taya, ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos king alananga at lubos mayupaya. Babayo me, ing Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilatanan ning pamipaltomong lalaki at babaying makapasubali king kabanalan, babye patutu, king kekang alangkupas alugod. Agyaganda kami kapamilatan daring biyerang bayani. Susopanda kami kapamilatan daring alangligat ng panalangin, ban maging mabiya kaming tanda ning magligtas mong upaya. Kambering sablang koro ring angeles karin banwa daralit ming kekang ligaya makyabe kaming alangtok ng babiye kapurian kekat ngaming kakanta.
Mipnuyaing banwa at ting labwad kingke kang liga o sa anawas ana king kakatas kataasan nuan ing daratang king lagyu ning nuan ing daratang king lagyu ning o sana osa king kakatas kataasan nuan ing daratang king lagyu ning nuan ing daratang ing lagyu ning tunay kapin banaloyig pa ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi. Pabanalan mo sana, deningayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming i Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasad, kamatayan king waning tinape, pepasalamat ya keka piraso ne, at binyane karingkayang disipulo nga na tanggapan yeti iko nga nat kanan ye iting kanakong katawan ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis, at pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karingkayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti, iting kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at alang anggang tipan. Bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya kami patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, meteia i Cristo me bien Mabiyaya at gata ngiyapa. Iniyang yan igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka, iting tinapen na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, kambening kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang pangasubling miye at ding sablang meyangon na king biye tanggapan mula sa king maligaya mong harapan. Pakaluluan mukengan, gawan mukengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kaya be ng Mariing Birhenin duning Diyos,
Kaya be ng San Jose akayang esposo, kaya be da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kaya kabana ning panawon. Puryan daka at paligayan kapamilatanang Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod gingig pa karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. At syuban nuwa may samban ayayin lagyu mo datangin kayarian mo may pamintuan ketisulit anti banwa may pamintuaning loob mo kakanan mi kingaldo aldong ibigay mo ke kami kingaldo ngeni ampuni patawad mo ke kami ding sa lami keka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke paisawal king tuks nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang maro. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggamang king alanangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana kakalingwan din kaya kaming kasalanan. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasal pantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburyan mo. Igang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan.
ang ilalako king kasalanan ninyato. Ibiye mo ke kaming kapay. Ibiye mo ke kaming kapayapan. Ibiye mo ing kapayapan. Ibiye mo ke kami ing kapayapan. Ibiye mo ing kapayapan. Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalakohing kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos, kingapuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat tsakas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, ikami sanang mi pasiknangan. Kapamilatan darating misteryo, atok yan miya saning alimbawa ng Santa Isabel, sinambang mitmong lugod keka, at makabuklat palad sinuyo king kekang balayan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At kekaan timorin, At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa, at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katang misa mi daon ne, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos.